Hello everyone. Ngasi muk aina mayang infamda segadar video si koi matau karamna online da exchange ki register ming kamna changadage abdi matang dai video matek amsing mayang infamda share tawjage. Ahanbada akoina browser open tawbirani, open tawra matungda akoina e-service manipur.government.in hariba website asida akoina changbirani. Dagi mathak thare mayam se akoina matau karamna akoigi hana thajinkiba application gi status matau karamni yengadagi haibaduna akoigi application status sida changbiraga akoigi application number du akoina ama matungda yengadabani aduga view and print certificate haribasina akoigi check tawra matungda akoi application adu yare haiba khanga matungda sangaga download tawgi option aduni aduga akoina matau karamna apply tawgadagi haibaduna I usaklage login tawra matung sida akoina new application thaba sida akoina click tawbirani. Click tawra matung sida akoina sida yaora revenue department dagi education department aduduga sida employment exchange thaba sida click tawbirani. Da click tawra matung sida akoina register tawge hai taragana akoi ahanbagi first option sida nambirani. Apply lamma matung asida akoina akoi isagi thajangadoriba mi adudugi applicant adugi ming nambirani full name aduga father name nambirani father name nam matung isna mother name amung nambirani aduga isagi email ama hapirani email ID hapira matung asida akoina isagi gender nupa oibra nupi oibra adu khanbirani aduga isagi date of birth khanbirani aduga marital status isasi luhongabra luhongjabra haibadu khanbirani general oigana general category khanbirani OBC da thajange hargana akoina OBC gi option asi khanbirani OBC religion khanbirani janam matung asida isa laiba lam adu khanbirani akoina lamdu akoi urban oina singbibra naduga rural oina singbibra haibadu akoina khanbirani aduga isagi mobile number ma hapirani Aadhaar number ma hapirani aduga akoigi isagi address nambirani
ड्रेस खल्ला मतुंगसिदा अखोइना इसाना लैबा दु परमानेंट ओइब्रा टेम्पररी ओइब्रा दु परमानेंट गा टेम्पररी गा लै मानरगदि अखोइना टिक परमानेंट सु मानाय हाना टिक खोपिरनी अदुगा अतै अतै यावरबसिना अखोइना स्ट्रिक मार्क थमदबा अंगांग मना स्टार मार्क थमदब कांबोसे अखोइना मेनद्रगसु नुम याय ऑप्शनल ओइना अमलंगनै दुगा अदुदुगा अखोइना स्टार मार्क ओइना लैबा कांबोसिना अखोइना असिना नुम कंपलसरी ओइना मेन बिगदबनी आर यू लिटरेट सा डायरेक्ट हैबिब्रा पाबा इबा पाबा ngambra adagi साना mai thak kya yaure haibadagi details do koina sida मेन बिरनी साना 10 पास तौबगी ओइरगना 10 खनबिरनी 12 फावगी क्वालिफिकेशन ओइरगना 10 गा 12 का मुक एड तौबिरनी ग्रेजुएशन फावगी क्वालिफिकेशन ओइरगना ग्रेजुएशन फावगी 10 ने 12 ने ग्रेजुएशन फावने सुमना एड तौबिरनी डिटेल्स सिंग अदु कोइना सबमिट तौरनी दुगा डिटेल्स सबमिट तौगी मतंग अदुना कोइना सिदा एग्जाम पास सिदा कोई 10 की ओइना अहानबद खलसी 10 मैट्रिक पास आना नबिरनी सागी डिवीजन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डिवीजन खनबिरनी दुगा साना पास तौगी सही अमुक नबिरनी पास तौग सही ना मतुंगदा कोइना ड्यूरेशन सही क्या संगी मतम क्या संगी हाबदुगी सही दु कोइना बिनी 1 ईयर नामनी 1 ईयर ओरगना दुगा कोइना इसाना पास तौबिरगलिबा स्कूल अदु करी स्कूल नो हाबदुगी डिटेल्स सु नबिरनी स्कूल ममिंग नबिरनी स्कूल ममिंग नाम मतुंगदा कोइना मीडियम दु स्कूल अदु इंग्लिश मीडियम ओइब्रा साई स्कूल की मीडियम अदुना बेरनी इंग्लिश मणिपुर और हिंदी खनबिरनी खल्ला मतुंगदा बोर्ड और यूनिवर्सिटी साना पास तौबिरिबा बोर्ड दु करी बोर्ड तगी पास तौबिरकुनो खनबिरनी बोर्ड खनबिरनी खनबिर मतुंगदा इसागी पास तौबिरपुगी परसेंटेज इबिरनी परसेंटेज इर मतुंगदा कोइना सब्जेक्ट सिंग असे मथंग मनाव नाइना कोइना एड तौगनी एड तौब मवोंग अदुना कोइना सब्जेक्ट सिंग खल्ला मतुंगदा एड की ऑप्शन एड की कलम असिदा क्लिक अमुक नबेनी सुम तौदना कोइगी सब्जेक्ट सिंग साना तबिरको सब्जेक्ट सिंग लोइनामक क्लिक तौरगा एड तौबिरनी
add tꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯒꯤ add ꯀꯤ ꯕꯇꯟ ꯑꯁꯤꯗ submit ꯇꯧꯔꯅꯤ 10 ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡ submit ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ 12 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ 12 ꯀꯤꯁꯨ 10 ꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ submit ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ 10 ꯅꯦ 12 ꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯤ
detailsing loina happa loira matungda akoina sida haptoribasi do you have experience tabak tawbagi experience laibra lairagana yes nambiro laitragana no rum thambiro eduga akoina language non thaba sitana akoina chana khangiba lon hapirani language happa loira matungda akoina tabak tawba pambagi mafam num hangani sida akoina manipur gi manungna taw pambra outside manipur tawba pambra haibu so num sida melani duduga sa tabak tawbirabra tawbidabra yes or no ibirani duloy matungda akoina proof of residence akoigi leibagi address ki proof oinaba ID amadi darkar leira ID sida akoina pidoisi proof of residence da yaurisi proof of residence da yaurisi foreign passport ID lebibra natragana voter ID ration card driving license or domicile si mayam sina akoigi proof of residence oidoini andai si mayam sigi manakta ama hekta khanbiro akoina passport organa isagi passport number do akoina makhagi residence proof ID number sida number do hapiro voter ID organa isagi voter ID da epic number do hapiro ration card yumgi akoigi ration card lairgana ration card ki number anu hapiro driving license laigasu driving license hapiro tra domicile na proof pi hargana domicile gi application number ama matakta yaurangani adu num hapiro submit tawbu loira matungda akoina mathangda mu akoina idorise from date to date thaba mafam ama thengnarani date sida from date sidana akoina isagi date of birth do ibiro district menbiro kanbiro office tana mu district employment exchange duduga isagi district tugi thawbal organ thawbal kaksing organ kaksing imphal west imphal east main tawdana akoina district adi office kanbirani kanba loir matungda akoi hojik document upload tawgi matang adu yausalakle document da akoina darkar leibasi
photograph isagi photograph ama darkar lerani, date of birth proof haiba ama lerani, Aadhaar proof haiba ama lerani, aduga akoina sai caste oibikhiba general oirgabudi haptrabasu yare, aduga OBC da thajan gadaba oirgana OBC gi certificate ama darkar lerani, aduga akoina sai akoina qualification hapikhiba singdugi certificate ama mark sheet darkar lergani, akoina 10 gi oirgana 10 gi mark sheet ka certificate ka, aduga 12 kisu mark sheet ka certificate ka, graduation gi su sumaina tawduna lergani. adu hapa matungda hapagi niyom aduna akoina ai usaklage. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯞꯇ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ꯫
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯇꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯕꯇꯟꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯅꯝꯃꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯊꯥꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯖꯁꯋꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ, ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯕꯨꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯡ ꯕꯦꯜ ꯕꯇꯟꯕꯨ ꯅꯝꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯖꯁꯋꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ꯫